إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر آية Sadaqallahul azim. Sining tomatua malabikum makoto paro silusur malabikum keri materi puang Allah Ta'ala. Syukur mapuji temagang kari sisi arajangan na puang Allah Ta'ala. Nasabak rilalan na yewani makasappulo na telu pole ular ramalan. Alhamdulillah. Ang kasikit na wari puang Allah Ta'ala kesehatan kesempatan rafi'i yewani mabarakae makoto paro pemas salawan ni apa pesalama suku emas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hadirin jamaah taru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat maka Nabi kullu ummatin yadkhulul jannah. Ia menenna ummaku macin namanat tama suruga. Ia menenna ummaku melok mana ni mutama suruga. Illa man aba sangadinna ircetama. Berarti dipani ye sedih riwayat maka da angka matoro palit tau dekna melok mutama suruga. Nekesarakna mutama suruga magampalan remi dua ni. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Pertama hablum minallah, pekesingi hubungan talor Allah Ta'ala. Pada jengi sempajangi, pesu isekei, pada jengi puasata hablum minallah. Yang kedua hablum minan nas. Pada jengi asisom pulolotta pada rupa tahu. Perbaiki hubungan kita sesama tetangga pada tak sulasurem. Ia nyerduai hablum minallah wa hablum minan nas. Nareko magestini hubungan talori pada tak tahu. Nama kedatuan ibu Allah Ta'ala ukuriyono lisa surugan itu. Sebelum upat teru bicara kumelo kama kutana, neke mesti dijawab. Ia menjawab sematu. Pakutanaku, ia biasa nako macam miki. Biasa dua model, biasa si ritem alere magarota, tapi hakikina narekota wede mitagi majak tisen. Sedih. Yang kedua, pege kira-kira sepoji, majak irita ale takucam minye, neke hakikina narekonita kita we magarota. Nah, pege kira-kira sepoji Pak Iman nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 Pak Iman. Kalau jamaah nomor berapa? Nomor seti magarota irita ale ko kambingi neki sitongenna kunita kita we majatusi. Nomor 2 majari tatapai ko kambingi neki sitongenna magarota kini tatawe. Tega ta puji seti itu 2. Nah, jadi nomor seti Pak Iman jamaah nomor 2. Ko pilih aku iya nomor 3. Magarata kita leku magarata tu kita katawe nomor 3 kadena lese artinya apa magesing hubungan ta lori pada rupa tahu magesitoi hubungan ta lori Allah Ta'ala nasabak de na de tahu magesi sampajanna malalai itu ku masigi neke padan na rupa tahu masulangi asisom pulolonna apakah sebaliknya engkau tahu magesi sisa hubungan na padan na rupa tahu neke diga sampajanna diga kepuasana ia naruwa karap pilih ni nomor 3 magerta itale magerta toki ni tatawe. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yer senge tego dosa itu adalah fitrah. Fitrah manusia. Agar ya senge fitrah ibarat komputer program. Engkau memeto program tak tego dosa. Tapi yang membedakan di sisi Allah, ia naritu to megai tobat nalur Allah Ta'ala. Ia menenna tahu engkau mana tu sana. Baik dia itu ustaz, panrita, niga toga engkau mana tak salahna. Tapi yang membedakan di sisi Allah, ia naritu megai tobatna, megai tetik we matanna mengulo ribu Allah Ta'ala. Ridalenna aku rangi narampi Allah Ta'ala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, dan hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi fataran nasa 'alaiha, dan tetaplah pada fitrah Allah. At-tetna ku fitrahna Allah Ta'ala, di mana Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Napahan ni andre guruta makadayir fitrata angkatelu. Yang pertama, kita ini manusia fitrata adalah makhluk teogenetis, makhluk yang bertuhan. Betuanna dega dapat ditau sengadina engka mana kuanna. Engka itu masakah. Engka mana kuanna tuh? Rilenna aku rangin rampi Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Nenia ing ngarangi riwatulna qamu napesui anak epona Adam dari sulbi ibu mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah mengambil persaksian tiap-tiap jiwa seraya Allah berfirman, alastu birabbikum, niga qamu qalu pada makadamanaki bala syahidana, tentu engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan itu. Makadai andre gurutta benenge beto makadai iku puaku beto jaji rilino nekena sabab makadai ki iku puaku gangkanna jaji ki rilebokna yetanai. Jadi intina makadai manenna tawe engka mana puanna neke engka mitau masakah. Contoh Tuma sempa jama panrimanu ini telema panrimanu nata patagap ko urunah, maka spontanitas mengatakan wis one for ngaltano si mari padahal maksud tuma sempajan itu artinya fitrah kita ibarat komputer program tairo engkami metu puasa. Orang barat umpama orientalis yang mengaku non Islam joka-joka kita patalepo Indo adina aganasen, oh my God, ya Allah, ya Tuhan, ya rotan rana makada engka mana puasa, cuma engka mitau masakah. Yang kedua, fitrata ini rupa tawe adalah makhluk sosial. Agar yang makhluk sosial saling membutuhkan. Mau maga acana sedetau macukru, nekeko alena gondrong dicukru to. Yerasa makhluk sosial saling membutuhkan. Mau maga acana atau mat tukang gigi, tapi ko alena melo mat kisi buku, dipasang atau isi, magi, deni secawu alena. Yerasa makhluk sosial. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ini adalah makhluk biologis, makhluk yang bernafsu. Maka wajar kalau seorang perempuan cinta laki-laki, laki-laki cinta perempuan. Itu wajar. Kenapa? Ibarat komputer program namin matoyro. Nekaya miro salah nariko dipuji nak natawin apa di pananda nikah ro salah ro. Digandi mi joko pega. Hanya salah. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala rampir lemna aku rangi surah Ali Imran ayat 10 oppa. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara minat zahabi wal fiddah. Di belo-beloi pakitan narupatowe nasabak mapoji lori makunreye, lori waramparangi, lori olok-oloke, dareke, semuanya itu adalah syahwat, cinta. Jadi Allah Ta'ala matomat kada ubelo-beloi rupatowe
Jadi narekon kada syahwat na. Diga belo-belo na. Nekya teko ke carana narik kupalik fafole kiriya senge dosa atas salang magat tiki lesu rifuang Allah Ta'ala. Memang ni fitrah tak tulik madosa mebu atas salang nekya teko ke carana kutas salaki magat tiki lesu merenggarang dari rifuang Allah Ta'ala. Magkadaiwi andre gurutta Imam As-Sawri angka 2 tahu pego riya senge dosa maksiat. Yang pertama, ada orang yang berbuat dosa maksiat karena dorongan nafsu. Ada juga yang berbuat maksiat karena dorongan kesombongan. Orang yang berbuat dosa atau maksiat karena dorongan nafsu, mega mupa harapanna nak dampengeki pengelatala. Dorongan berbuat maksiat atau dosa mega mupa harapan nak dampeng ki Allah Ta'ala dibandingkan pegok ki dosa, pegok ki atas salan karena dorongan kesombongan. Agar ya sen pegok ki kemaksiatan karena dorongan kesombongan umpama bu madeta sempaja bu agar sen rogi-rogi mas sempajan rogi Allah Ta'ala ni guna raga kedigali sekna. Ya rasa toboro lo matampoy. Ni kami nalisa kinaraga kucinya pada ini berbuat maksiat, berbuat pelanggaran karena kesombongan. Jadi makadaihan regurutta orang yang berbuat maksiat karena dorongan nafsu mega mua adam penuh Allah Ta'ala karena itu fitrah dibanding nebu dosa karena kesombongan. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalang aga harus balik wadi riola na wadi nak dampengaki Allah Ta'ala. Peko ke carana yaro aktivitas ta na boji Allah Ta'ala. Magkadai nabitta ya ayyuhalladzina amanu sininna tumatepe tubu ilallah pada taubat kepada Allah Ta'ala fa inni atubu ilaihi mi'ata marrah. Nah sebab majapun na iya tobat karang Allah Ta'ala rilen atas kesuciwan ni berkasaratu Nabi taruh dijamin Nabi tan ke alina tobat berkasaratu rilen atas kesuciwan ni insyaallah narikumat tungat kita baru Allah Ta'ala nak dampengat ki Allah Ta'ala. Sebelum yang kedua nariko angka ni dua edek na tugagalal nak dampengat ki Allah Ta'ala. Tapi sebelum ia yang kedua, insyaallah mau magai gana dosa ta, boleh dikiri Allah Ta'ala, nak tempel dikiri Allah Ta'ala. Yang pertama, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi. Nigi toba riolo temempona mata asoy dari sebelah barat. Artinya depan kama linoi na toba riat dampeng itu rifong Allah Ta'ala. Yang kedua, innallaha azza wa jalla majapunna Allah Ta'ala fa matanda nama lebih yuqbalu taubatan abadi nak dampengi dosa na sedde tahu malam yugargir sebelum naga. Makade to masata riolo ya sengi naga de panoni galagana. Sebelum de panoni galaga enak nariko angka mungkin tobat tong ri Allah Ta'ala. InsyaAllah nadam pengaki Allah Ta'ala. Yang terakhir sebagai penutup, di kisah kana min bani Israil qatala tis'atan wa tis'ina insanan. Engka ditahu yasani urang pengen, engka ditahu aserani pulona asera taununo. Nike melo langre ke toba dari Allah Ta'ala. Gangkanna mesuk ni sappat wacca makutana. Magkadaan kagaharulalang nak dampeng ka Allah Ta'ala aserani pulona asera tumuno magkaday wirahibe aserani pulona asera tumuno titi benito naganna saratue ay di nagagalala nak dampeng ka Allah Ta'ala gangkan na ye kalolo na pagganna sisang saratu nunutoy na sabang melolang ray toba magsusi ang ka naruntok panrita ang kamu pagarolala nak dampeng ka Allah Ta'ala sarado nito uno
Magkari sa di panrita narik kumatulog-tulog mo ko balori pangatala na dampeng ko pangatala. Di delogan ni set di kampung magkadai to panrita jok kono koroset di kampung masikri merengkeran to balori pangatala. Nekia majin nang kaya set di kaloloy de pagkasik na ladto koro kampung mati maniha ko tengana lalami. Mapengewangi malaikat magkade malaikat pacalai tawaku ye li neraka saratu ni tonuno magkade malaikat pamasede suruga ye tawaku melo kesito bak nekede penarasi mapengewangi malaikat gangkanna na utus ko ngalakala Jibril qisu ma bainahuma ukuru iri pallawanna yero dua kampung narik ko mabele kampung na salai macawe ikampung belok na jokai lisa suruga adam pengido sana negia nareko mabela mu pi kampung melok na jokai macawe mau pi kampung na salai lisa neraka dia adam pengido sana. Menurut riwayat dalam kitab Sahih Bukhari si salah si jakka bawa perbedaanna macawe i kampung melok na jokai mabele kampung na salai si salah si jakka gangkanna riat dampengi dosana lari pangala taala iro tanrang na magkada pangala taala marajak dampariatanna na bukka itang adam penna pangala taala untuk terima tobat na atanna riwaniye na bukka itang adam penna pangala taala riwaniye untuk terima tobat na atanna madosai riasoy. Sebagai penutup magkadai na binta lau akhtatum tanna biningi pada pegok dosa hatta tabaluga khatayakum sama gangkan na yero dosamu narakte wilangi e onro egana ro summa tabatum napatoba kalau dikuang Allah Ta'ala la taballahu alaikum pasti nak dampeng ko Allah Ta'ala. Seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala 10 ni itu meneh insyaallah subuh ditambungi teko giro carana toto balor ko Allah taala yari ka tumakada aga syaratna na terima tobat ila Allah taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Sining tama tua malabik makoto karo silker malabik keri materi pangala taala. Alhamdulillah pada subuh ke-13 ini angka sigi teman dapat seruntur-runtur pangala taala yang mana insya Allah melokat sambungi bicaraku donawan niye yana dituri tujunna taubae dari pangala taala. Terakhir upalatu kaki makadai andre kurutta Imam At-Tsauri. Manusia melakukan perbuatan dosa maksiat karena dua. Pertama, dorongan nafsu. Yang kedua, engkau pegok dosa, pegok atas salam karena kesombongan. Yang melaksanakan dosa atau maksiat karena kesombongan dan nangun niye warek kisit dicontoh. Bu madeta sempajang ayalama sempajang rogi pangala taala ni neraka pada lisutna niga melo tama neraka kecilnya pada ini itu kesombongan. Yang kedua, berbuat maksiat atau dosa karena nafsu yenar ya sengi fitrah. Samanna maskari pangala taala
fitrah memeto iko pego ria sengi atas salang neke isengi narik ko takalupa ko tasala ko magatti ko lesu ripuang Allah Ta'ala. Ia narona sengi andre gruta Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Tingkatan nafsu itu ada 3. Yang pertama, ada nafsu dikalah oleh jiwanya. Artinya jiwanya itu sudah dikuasai oleh nafsunya. Dilena akorangi narampe puang Allah Ta'ala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa'u. Adik karumi tawi rupa tawi nale nafsunna sebagai puang. Ya kadai makkada puang nasabah yerre sengi puang anu dia cering adanna. Apa yang diperintahkan dikerjakan. Jadi ini turusi wi nafsunna berarti menganggap bahwa nafsunya itu adalah Tuhan. Yang kedua, tingkatan yang kedua antara nafsu dengan jiwa si sulle menang. Terkadang nafsunya menang, terkadang jiwanya menang. Ya narnak kada nabita jahidu ahwa'akum kama tujahidu a'daikum. Perangilah nafsu kalian sebagaimana kalian memerangi musuh-musuh kalian. Kemudian tingkatan yang ketiga, engkau tahu sudah menguasai nafsunya. Ia na tahu pu'e. Ia naronak kada pengalakal nabi talana hadise al-kisu mandana nafsahu walima ba'dal mauti. Orang yang paling cerdas di antara kalian, orang yang paling pintar di antara kalian, yaitu orang yang mampu mengekang hawa nafsunya, orang yang mampu menguasai nafsunya, orang yang paling cerdas. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rilalenna akorangi narampeto kuang Allah Ta'ala. Yang pertama, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Engkar ya sengin nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang. Narikko nago bawa sitawe nekito macawa-cawa makan de nafsul mutmainnah. Nak kada-kadai kita we nekito makastimua lori alena nafsul mutmainnah. Narempe ki ba kita we dirempe igolla nafsul mutmainnah. Engka sewa waktu Abu Bakar As-Siddiq jokka-jokka ribolana nabitta riwattu lelena ripamasena pangala taala. Makadai Abu Bakar, ya Aisyah, kira-kira nareko makoye wattue agar najama surona pangala taala wattu natuo. Makadai Aisyah jokkawi pandrewi kopasai engka koroseddi toutah. Makadai Abu Bakar melok ka jokkamite pegayero toutai si matana pandre nabitta. Makadai panguluta Aisyah magampami kumelo kumisangi narikoon ka makada bunuhlah Muhammad, hancurkanlah Muhammad. Ayana tutuloy na pandre nabitta tu. Engka na sewot tujukkan ni Abu Bakar na runtutongan ni. Natimpuy pamulang Abu Bakar yero toutay na sabak mate ni nabitta. Pura natimpu pamulang magkada yero toutay. Bunuhlah Muhammad, hancurkanlah Muhammad. Gangkan na kira-kira ni Abu Bakar sisara ni timpu berkedua. Riwat tu melok na timpu berketalu magkada toutay. Eta joloy. Saman na seding sisala yer timpui kalabalabat cinet tetap dikawangi ko. Magkada Abu Bakar magan isengi. Magkada ito tayo timpu pamulangnya kedua ketelu pada pada. Neke iko pamulangnya makasing, neke kedua makasar sedih. Apa macam iko? Magkada Abu Bakar mis semua ga yero tulimpui koryolo mate ni lele ni pamasina po ngala taala.
Makade itu utai ni kami mengiro. Makade Abu Bakar, ia Rasul mutepu ya senna, bunuhlah Muhammad, hancurkanlah Muhammad. Gangkanna goyang atinna ya sedde utai. Mentamai sallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran engkau terlihat nafsul ammarah. Innan nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu masar memperintai rijai. Yang ketiga, engkau terlihat nafsul lawama. Nafsu yang selalu menyesal. Narik pupur pegoi dosa masuk sekali. Ia nama kesingi dibolai di tomat putih. Setelah melaksanakan sebuah kesalahan, magatiki masuk sekali dari Allah Taala. Ia narunakal Nabi ta atta ibu minaz zambi kamala zambala. Na iye toba ridosana padamu itu tode gaga dosana. Nah, magrib Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu sininna tumatepe tubu ila Allah pada tobat kepada Allah Ta'ala taubatan nasuha nasabak tobat tongat-tongat pegener yang sengi tobat nasuha angkatan syaratna. Yang pertama niat matongat-tongat dekna namaelo mulang ipemang iro dosai. Maka deki megalanda ni seti dosaku angka muagar lalu nak tampang ka Allah Taala. Ia mana utalinga macua mana insyaallah narekumat tongat-tongat ki nadampang ki Allah Taala. Yang kedua, nasesaken ni ale dosa purai na tego. Neke makare andre guru taat sabrani nareko engka tau pego dosa. Taubat pego si, taubat si, najama si, taubat si, makare andre guru ta padamu itu nareko na cule-culewi puanna. Kemudian yang terakhir yang ketiga, syaratna ia nabi itu melo adam pekisi tongan-tongan na adam pun. Narik ko hiro dosai berhubungan ni pada tarufatau maka jok ke melo adam peri pada tarufatau napa melo ri Allah Taala. Nek narik ko hiro dosa ta berhubungan si ba Allah Taala maka ko ki Allah Taala melo adam pun. Contoh detu purma sempaja subuh aja nak bali bola ta melo adam pun bali bola tampang ka dewa sempaja subuh tapi mesti ko ki Allah Taala. Begitu pula sebaliknya, puriala agan natawi, aja total masjid ejolo, pura wala lunna yanu pang, kadang pengkapang, nike syaratna, jok kaki jolo meluat dampeng kepada orang yang bersangkutan, puriala agan napalejungi jolo, napatama ke masjid meluat dampeng, lori Allah Taala. Seluruh hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, intinya makada narikong kamu itu batung-batung dari Allah Ta'ala insyaallah nak dampel ki Allah Ta'ala biar bagaimanapun besar dosa kita meskipun lena akurangi narampi Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik mejepun Allah Ta'ala de nak dampengi dosa apa dua mengi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nak dampingi dosa Allah Ta'ala selain daripada syirik. Napani andre guruta makada. Ya tomiro tomappa dua madewe dek na toba. Nekia nariko tomappa dua sebelum matena lesuri Allah Ta'ala toba dari Allah Ta'ala ya dampingi dosana. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.